Upravo gledate raketiranje Dimone u Izraelu, jug Izraela, tamo je središte izraelske nuklearne industrije, tamo obogaćuju plutonij i uran, tamo se proizvode nuklearne bombe, istraživanja, postrojenja za proizvodnju plutonija. Pogledajte te videe, znači velika šteta, požari, više raketa je udarilo koliko mi se čini. Veliki požar, znači Dimona, to im je ono broj jedan objekt, važniji od vojnih objekta. Znači ono strašno. Znači vidite opet koliko raketa imamo, više videa Iron Doma ni na vidiku. Znači ako tako neki postrojenje ko Dimonu nisu mogli zaštititi, onda stvarno su gotovi. Po meni stvarno više nemaju ni raketa, ni se mogu braniti od ovih iranskih napada. Imamo tu još videa, evo vidite štetu, sve puno službi na terenu, velika šteta, velike ruševine. Ne znam sad točno šta je stradalo, to kad vidim ću vam javiti naravno. Znači to je centar izraelskog nuklearnog programa, eto to su napali. Znači, bravo Iranci. Evo vidite opet ovaj video, opet raketa pada.